Oh shit ព្រឺសបល់ពេលមានលាសខ្សឹបជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្ដីទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា Welcome back to my video reaction ថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងធ្វើការ reaction ទៅលើ MV ថ្មីមួយទៀតហើយដែលធ្វើការច្រៀងឬក៏សម្រាយដោយមន្ត្រីប៉ុន្តែមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់ video reaction របស់យើងចង់សួរសុខទុក្ខគ្នាយើងតើសុខសប្បាយអត់ហើយសុខភាពយ៉ាងណាយ៉ាងណីហើយកុំភ្លេចថែទាំសុខភាពផងហើយមើលថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អ and I hope you guys doing well okay ហើយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំឬក៏ keep comment and keep watching my video till the end I really love you guys and that energy just give me more energy to do more video and make it more consistently ឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅស្ដាប់បទកាត់ជើងមួយទៀតទាំងអស់គ្នា okay let's go They thought like that. Oh my god. Skin chop. Chop. Yeah, okay, start from here. I think ba chỉ cái thought nó có con. Trong the raw. Nhưng mà cha. Mình trai có sợ lôi có style like lifestyle của God Lloyd. I love your hair, bro. Oh yeah. That's your baby. Cái pẹ nối tiệt lôi này nhưng mà nó ông vi nick từ chẹo này cái nó chill liền trong vả rom nhưng sớm mai tháp page đập anh tới rom nó một channel đi qua đài nó không đích không ông vi nhá Stars in your eyes they change my mind and I'll make sure I make it right this time với yêu mày từ đã mấy bao giờ bông nam nhau nhau hôn mang thấy bồng blai I wanna let you know no They don't even act though Oh shit Wait what Đang đợi mình tàn sẽ giải được cái bật No They don't even act though No Vì say tao trong cho bông tư nào Krabi ôm mày ôn nè nào Sna yêu cho đông ca They don't bao tam rõ Mới khen tay ru Oh shit I'm so happy Mới khen tay ru bồn They don't bao tam rõ Mới khen tay ru bồn Mới khen tay ru bồn Khen nhôn move tâm nó đã miệng mê Bông riêng bông rôn phong ta bàn tê Mình rồi bỏ mình sai đã bỏ đi trăng cho thành trẻ pi nhạc cốt côn cắt từng pi mà bờ mình lia dừng đằng này thay cốt côn cắt prang I think hai khmai là pi mình try I think maybe same too pi nhạc cốt lôi à song sa mình try vui anh go far I wanna let you know na They don't even act though naព្រឺសបល់ពេលមានលាសខ្សឹបសុំស្ដាប់ដល់ទៀតស្រាពិសេសស្រាពិសេសស្រាពិសេសស្រាពិសេសស្រាពិសេសស្រាពិសេសពេលមកតាមរមើលចុះតែគេញ៉ោះឲ្យគេចាប់ជាមួយទឹកអញ្ចឹងប្រហែលOh my god I love this MV so bad bro
my god I love the vibe បាត់នេះលយមែនចេញថាចេះសលេងរបស់មន្ត្រីហ្នឹងគាត់ច្រៀងអត់សូវច្បាស់ទេប៉ុន្តែ I don't know I love how he sing that's crazy shout out to the whole crew to involve this project and casting too Milia ហើយម្ចាស់បាត់ I love you boss លយមែនតើហើយ if you guys wanna get the vibe like with your partner or your lover just get through to this to listen to this song បាត់នឹងលយខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែបើសិនអ្នកនរកុំខ្លាចកាត់ជើងកាត់ដៃកុំស្ដាប់អីព្រោះបាត់នេះវាលយឲ្យ sweet okay but if you want to get a vibe just ស្ដាប់ទៅ so reaction video របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង and I really love you guys for keep watching my video and អរគុណខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំទទួលបាន view ច្រើនទៅ I really love you and your energy that gave me like more energy to do more video okay so see you in the next video